Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mo pong isulod yun lang masalesya rin kaya kayong face mask hanggang mayari apoing misa. At agkatanla po ring malda, ang makiabi at amo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya paabak ning Diyos po kaya kayungan. Mitipon tamo pong eni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldroff and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canelas, Calfun Manufacturing Philippines Incorporation, Patrick R. Cura and family, Rene and Lourdes Arcilla, Loren and Mike Ryan,
Siana Sydney Ryan, All Fathers Pamintuan family, Vernon Victoriang Jr. and family, Aileen Nestor De Jesus and family, Icy and Eric Stinland and family, Norwin De Jesus and family, Mary Ellen and Fran Wailes and family, Greg Scaffer and family, Noriel De Jesus and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson and family. Para king Aldo anibersaryo ning kabaitan ng Rex Anthony Roque. Para king kayadwanan dat pamanantabe ning Banal Espiritu, karing families and friends of Among Noli, Among Meg, Among Jasper, Among Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lenclon Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Pati Golyer and family, Gilbert and Lovinesa Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Gloria Munoz Sangosta and all her family, Paulo and Russell Santiago, Baby Ezekiel Santiago, Benedicta Rosal Waldroff. Para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual dari, Joy Espino and children, Olivia Balatbat. Para king successful operation, Flor Lacson. Para king malalagwang kapaldanan dadi, Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Angosto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly De Guzman, Jose Peping and Son, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Macapinlac Rosal, Romina Canilao, Corazon Rhea, Enrico Miguel Sunglao, Arlie Sanchez Trinidad, Vernon Victoriang Jr., Aileen and Nestor De Jesus, Henry Bata. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabie, lalong-lalo na ri Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wickelson, and Daryl Charles Wickelson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Maria May Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Fioco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel, Semyona, Senaida, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nemencio Punsalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleope David, Pedro Ochoa, Isaac Presco, Noel Soulsires of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr.,
Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Dometilla Canlas, Mariano Dizon, Benjamin Canlas, Fortunato Ramirez, Filotea Ramirez, Roaldo Rosales Sr. and all souls in purgatory. Reggie Balboa Sabala, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocardia Bermudo, Reynaldo Garcia, Marciano Pacanyor, Felomina Pacanyor, Carmencinta Arambulo, Leonardo David Jose Paras, Gloria Muñoz Angosta, Paulo and Russell Santiago, Baby Ezequiel Santiago, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadia, Virginia Mercado, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Williamino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Seferino Marimla, Joseph Galicia, Patricio Sipe Sr., Flora San, Francisco San, Soledad Dioseco, Rosario Dioseco, Bartolomé Dioseco, Consuelo Barreras, Pedro Barreras, Virginia Barreras, Gerardo Barreras, Valentina Barreras, Onofre Mercado, Yosibra Mercado, Leonila Pamintuan, Roque Balababad, Esperidion Balabad, Jesse Casepo, Agapito Casepo, Pinya Cahepo, Adela Cahepo, Rodora Belma Trinidad, Rodolfo Trinidad, Dolores Trinidad, Retendor Roque, Renato Pineda Sr., Bartolomé Pineda, Rolando Pineda, Benigno Santos, James Fox Sr., Benjamin Kernoski, Prudencio Simbilion, Ilusio Sanchez, Eduardo Olano, Alvin Mercado, Ana Norwina, Salvatore Sese, Pacifico de los Reyes, Matilde de los Reyes, Frank Mag, Emerenciano Samson, Verinia Samson, Reynaldo Samson, Romeriano Santiago, Raymunda Santiago, Luz Viminda Santiago, Bennett Dickerson Sr., Rosalinda Banyes, Rick De Jesus, David Yang, Vernon Victoriang Sr., Polo De Jesus Jr., Dennis and Domingo Batak, Jose and Maria Batak, Crisostomo and Belen De Jesus, Dominic Gabriel Dizon, Antonio Luciano and his wife, Efren De Jesus, Romel Mendoza, Reynaldo Santos, Sisendo Katli, Telesporo Lobo. Pangaditala ring sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan, king pakalulo ng Ginoo. Atsuta na po king kapulot metong Domingo ng karaniwan na panahon. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyoning igpam, paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka, antimurin. Pakamalang kong kapatid, nung makananulang mititipon kanita ring minunang Kristiyano, makirandam kingamano ning Diyos at mamirasong tinapi, makanyan tamo muna naman mititipon ngeni kedi, kingarapana ning Diyos. Domingo, aldone ning Ginoo. Uling aldo, Domingo, kanya sinubling mebye. Nya itamo po ngeni makinandam tamo, karingamano ning Diyos, kaiba't tanggapan tayo, ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Antimurin po, ngening aldo iti parang alantala ding tatang. Happy Father's Day. Palakpakan tala po, ringega na ganang tatang. Pangaditala, ringega na ganang meging tapat at tatang. Antimurin, dinge meging tapat. Tatang lapang mo rin. Dinge ganang tatang magsakripisyo, emo po keti, none karing miyaliwang bansa, para king karelang kaluguran a pamilya. Pangaditala retang ganaganang mi talusan, mi sakab, at ngenim masakit, at neng misan ding penganak, ang popaing asawara edala at tanggap. Sana may ka-reconciliation. Pangaditala po, alang perpektong tatang. At nung makanyan, alang perpektong asawa, alang perpekto karing anak. Uli na po nita, nganing aldo iti may kumpisa po ing ministry fair, nung ikitsyo po retang boot keng luwal, at intamong jobs fair. Pero, para mag-abroad, non para mag-obra, king kakatamo pong parokya. In pupul dakal nga ng Yesus king Ebanghelyo, dapok ditak lamo ring papalot, ditak lamo ring mag-obra. Inya manalangin kayo, manalangin tamo. Ban kanita, dakala pa pong magpari, magmadre, at dakala pang sumuyo, karing pamilya, king karelang sari-sariling parokya. Ing Diyos kailangan tayo, pero ing Diyos kailangan nakatamo muna naman. Uling sinabi na, ipanaralye ing mayap abalita. Emo po kaya kami ito, none kaya katamongan, anting miyembro na ng Santa Iglesia. Para karing penandit, etamo po meging tapat king kakatamang misyon. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos, amalugod kakatamongan. Ginong Jesus, ikay mayap ming pastulami daon kin Biena, alang-alang king tao. Gino pakalulu. Heso Kristo, linakad kang darapat mayap, pakayap ka ring tao, king sablarang kapanandaman. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pagnasan mong ipayabot mi karing aliwa, ing tinggap ming alang bayad keka. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluhan na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa, king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Diyos ay pami, masaya kami king kasalpantayanan at pagmula na ning kaya kaming pangbisan metong ating kamalayan king kaimutan, yaing dala na ning pamisagsagan, paintulutan mong ing kekang pagkalo, akapanayan yaing meging alang patan at mingsikanan, papanatilyan mo kaming metong king lugod, amitatak ka ring biyemi, at saupan mo ken ibiyabiyanting metong a pamilya, king ebanghelyong pagkasyap mi, itiadon mi keka, king kapamilataneng ginuming Jesucristo ang anak mo, kamabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Miras laring Israelita, king disyerto ning Sinai, at migkampula king lele ning bundok ning Sinai. Minukyaya king bundok i Moises, ban makikit king Dios. Minawos siya kaya ing Ginoo, iba't king bundok. At sinabi na kaya ing sabyana karing Israelita ing anti kanini. Ikit yu nung nano ing depat ko karing tao Ehipto, at nung makanano ra kayong delaketi, antibo nung makanano lang daralan ning agila karing bagyos na ring malutob na. At inulira kayo keti kanako. Ngeni, nung makiramdam kayo kanako keti, at tupad king kanakong kasunduan, kayo ring maging sarili kong balen. Kanakuya, ing mabilog ayato, dapat kayo mong bukod ding taong pinili ko. Ing balen, amitugalaling mong bukod kanako at sumuyo kanako bilang pari. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing balayan na ding tupa na ning kayang kawan. Itamo ing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Dalitanan me ing Ginoo o meto yato. King kit mong tula sambanya. Lumapit ko kaya kambering masayang dalit. Itamo ing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Kilalanan nyo king ing Ginoo, ya ing Diyos, ya ing linalang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayana, at tupang papastulana. Itamo ing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Ing Ginoo mayapya, alang kayangganan, ing lugod na, at tapat siya kapilanman. Itamo ing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at ildo na ning Diyos. Meteya i Kristo, para karing taong makasalanan. Emayan king ninuman, ing paymateya, alang-alang king meto nga taong makatuliran.
Mekad, para king meto nga taong mayap, ating bisang paisubo, agyang king kamatayan. Dapat meteya i Kristo para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti, patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Antina ning ngeni, malapit ta na king Diyos, king kapamilataning kamatayan ng Kristo. Eka silalo tamong asisiguro, king yo, iligtas na katamo, king kasbu na ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo ning Diyos. Dapot, milapit tamo kayo, king kapamilataning kamatayan na ning kayang anak. Ngening metanggap ta na king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing nilagtas tamo king kapamilataning biyenang Kristo. Aliwa mo yan. Magsaya tamo king Diyos, king kapamilataning ginutamong Hesu Kristo, uling kapamilatana, meging kakalugura na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Malapit na yung kayaryaning Diyos. Sisyan nyo la at painggulutan ding kaya kayong kasalanan at maniwala kayo king maya pabalita. Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka ogin. King panaw na ita, panakit ng Jesus karing kekaldan, kelunusan na lang, uling maliligalig lang, at erabalo ing daptanda. Antila mawaring tupang alang pastol, inya nga na karing alagad, dakalpin tutu ing palutan, dapot ditaklam ring papalot. Uli na nita, ipanalangin niyo king makibandi, king palutan, king paralayang talapagobrang tumipon, king kayang pupol. Inaus na lang Jesus mitipon arapan na ring labinang adwang alagad, at pigkaluban na lang kayo payan, makapanabi karing marok ay espiritu, at pakayap king sablang sakit, at kapanandaman. Deti ilaring lagyuda ring labing adwang apostol. Muna, Simon ang mayaw sa Pedro, Andres ang kapatid na, Santiago at Juan ang kapatid na, ding anak ng Zebedeo, Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo at Talapanyingil Buis, Santiago
anak ng Alfeo at Itadeo, Simon ay aktivista at Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus kambening panabilin ng antikanini, kayo lulub king teritoryo ring pagano, ni kayo lulub king sasakupan ning Samaria, ngunit munta kayo karing tuba ng melili, ning balen ning Israel, king pamaglakad yu, ipanaral yu king ing pamagari ning Diyos malapit na, pakayapan yu laring masakit, pasublian yu lang miering mete, pakayapan yu laring leproswan, panabi yu laring demonyo, alang bayad yung tinggap, alang bayad yun naman ipangkaloob. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Papurihan keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Kumusta na ko po? Salamat kin Diyos. Inya pong milabas sa Domingo, pigmasusyan tayo, ing solemnidad ding kakamal-kamalan na katawan at daya ng Kristo. Kristo at yune po kanita, nga ko pigmulan kaya po yung homilya ko, we were created in the image and likeness of God. Genesis chapter 1 verse 26, ing Diyos lelangan nakatamo king kayang wangis, inyapin makiwangis tamo kayo. Makananutang makiwangis, God is a pure spirit. Ali po, makanano kang makiwangis king Diyos may akakit. Inyapin ing Diyos, making tawya, ing Diyos, Jesus, making tawyang kalupatamo, subali king kasalanan. Inyapin, makiwangis tamo ngeni kang Jesus. At binyan niya po yung kayang sariling katawan at daya. He did not only become man, a human being, in Diyos maging tawya, at epupu sapat ing maging tawya, maging ostyaya pa. I will never leave you alone. I will be with you till the end of time. Era ko lakwan, uling kaluguran na kayo. Nyapin mayaw siyang Emmanuel, God is with us, kaya betayang in Diyos. Nakatama po likwan, inyapin, ing Santa Misa, king kapamilatanan niti, papakit na pamurin ing kayang lugod kaya katamo, nakatamo likwan. Pero baloy po, ninong tanda ning kayang presensya, kayong talasawa. Nanong sinabi na, ning banal na kasulatan, kayong lalaki, luguran nyo la ring sari-sarilong asawa, nung makananuning kaluguran Kristo, ing kayang Santa Iglesia. Inyapin bawal po yung diborsyo. Amen? Malakay chapter 2 verse 16 keng Old Testament nga naning Diyos, Yahweh save, I hate divorce. Pero mabilugaya to ting diborsyo. At king kakatama pong bansa in principle may approve ni. Ya misan aldo mas dana kayo mo tinang diborsyo ay katulad rin ng tinang diborsyo. Malyari yun ang kawanyan din. Amen. Pero ali, po ay mayap lapong talasawa rin. O yan, potang ding may asawa, lapo mi kakawani, maging larawan na kayo ning Diyos. Era ko lakwan nga na ning Diyos.
Potang ding mi asawa ere lalakwaning metong at metong maging larawan na ng Diyos. Ding piyabe na ng Diyos, Matthew chapter 19. Ding piyabe na ng Diyos, eno malyaring pikawan yan ng tao. Amen. Ngayon po, metong karing papakit na ng banal na Eucharistia. Pero yan, lawenyo Iyesus, babyening kayang sariling katawan at daya, kay ba't makinabang tamo, mag-communion tamo, nanungening malyari, kay ba't tamong may kinabang, what we eat is what we become. What you partake is what we become. Nung nanong tinggap mo, yang maging katawan mo, yang maging biye mo. Inyapin po o ini, kenita mo makiwangis kang Jesus. Tinggap tayo, niya, potang tinggap tayo, kailangan akakit tayo Kristo, king biyeta mo. Makiwangis tamo kayo ling lelangan na katama ng Diyos, king kayang wangis. Nga ng St. Paul, it is no longer I who lives, but Christ Jesus. Kaibat mong sinimba, kaibat mong mekinabang lumwal ka, alwana ikay nga kakida, nunay Kristo mismo, makanyan dapat ing maging biyeta mo, because we were created in the image and likeness of God. Introduction niya pa mo po ito, ala ko pa kenin kareng readings kanini, matudtud na ko yata. First reading, piyugnekya po, ikayong pengari, ikayong tatang in particular, ikayo po ing pekakatawanan ng Diyos ketiking yato. Inya pini kayong penganak, ustong niya ko maminto ka ring pengaryo, ing Diyos yay ing eyo pamintuan. Nano yung first reading, ing Diyosig pa, leko na laring Israelita king Egypt, at pinili na lang meging balayana, sariling balayan, chosen people of God. Leko na lang king impyerno, leko na lang king metong amasakit ang kabilyan. Nyay kayong pengari, eyo papaboren ding anak yung. Lakoy laking impyernong pamibiyebye. Kaibat na nita o inipo nga na king first reading, nga na ngeni makirandam kayo kanako keti at tupad king kanakong kasunduan. Kay ba't kening taulingan na in balen amita gulaling mong bukod kanako, sumuyuya kanako bilang pari. My dear parents, paneyo pong tuturuanan din anak yung tupad kading kautusan na ng Diyos. Yes, ang po pang sumuyo, inyapin po at intamong ministry fair ngeni. Mamili kayong organization nung nanong talentuyo, nung nanong karismayo, nung nanong regalong pigkalubna at pigkatiwala na ng Diyos kaya kayo, maninayla po kalwalyo. Nung nanong buri yung pakyabayan, bakit makiabeta mo, patapong bagya, dandaman niya. So ikayong pengari, lalong-lalo na ding tatang, teach your children how to love, but also teach them how to make sacrifices. Teach them how to suffer. Den kaya nakan ngini, danaburi ing kasakitan. Nyay kayo pong pengari, pass on your faith to your children. Keraklan karing pengari susuyo la, ding anak da ela susuyo. Nya, manimbat po kanitang mididestino ko karing pamilya, panekong sasabyan karing pamilya, kailangan ing mabilog a pamilya, susuyoy aking nga pong Ginoo. Ban kanita, keti paking ya tumiyabi-yabi na kayo, ang gaking ligaya banwang, abi-abi ako pamurin. Amen? Ing mabilog a pamilya po, atang maglakad ko nga ko, karing parokyang pibatan ko, ustong tinok nang ko, tinulit ko keng bali.
susuyo la rin pamilyang Reni. Balang pamilya, kailangan sumuyo. Aliwa mo ring pengari, aliwa mo o ning misan ding anak ilang susuyo ding pengari la susuyo, ing peka masanting dili, mabilog a pamilya. Ban kanita miyabiya, biya kayo emo kete king yato, none ang gana king biye alananga. Nga ng Kristo, ing susuyo kanako, parangalane ning kanakong igpa king banwa. So turuanan niyo po rin anak yu, ikayong pengari lalong-lalo na, kilalanan ding Diyos, luguran ding Diyos, pamintuan ding Diyos, at suyuan niya ing Diyos. Balo ko po masakit ing susuyo. Alang mayan keng kaligtasan, tandaanan niyo po ini. Ngapin sinabi ng Jesus, ing dalan papunta king banwa, makipot siya. Dapoting dalan papunta king kasiran, malwalas siya. Dakalang tutulid ketang dalan amalwalas. Uling elabisang sumuyo, elabisang magsakripisyo, elabisang dumalan kasakitan. There is no shortcut to salvation. There is only one way to God, to salvation, and that is the way of Jesus, the way of the cross, the way of suffering. Nya nung wala ko pong kasakitan, malawot kayo. Masanting, in second reading, na nung sasabihan na, masakit ing mate para karing makasalanan. Pero Jesus, He died for us all while we were still sinners nga na. Mayan po ing mate para karing banal, karing kakaluguran tamo. Mate ka karing makasalanan, impossible. Pero Jesus did it for us. While we were still sinners, He died for us all. Turuanan niyo po, ding anak yu, lugurandala, muring kakaluguranda, none, ganagana. Teach your children how to love, not only those people who love them, but even our enemies. Just like Jesus, He said, love your enemies. Amen? Buntata mo po king ebanghelyo. Ikit nung Jesus ding kekaldan the crowd. Nga nakeni ke lunusan nala. Uling maliligalig lang at erabalo ing daptanda. Antila mawaring tupang alang pastul. Inyapin sinabi na dakal pintutu ing palutan. Dapot ditakla mo ring papalot. Dakal po'y ngobra. Magigisa ni ngobra. Kanyang makadestino po king magalang. Ding barangay sakop ko, 22 barangays. Den pungalawa, pag misa ko la, once a month, ginukopot ang magbalik ko na ako kakilala. Pemit na kaya po ing magalang. Ing San Francisco po, ing San Miguel, ding mitagan king sentro, walulang barangay. Iyapa mo rin ing obra. Ano po? Dakal po yung obra. Inyapin, aliwa mo, kami dapat in magobra. Kayo. Makiyabe kayo, king obra. Dakaling palutan, ditak lamo ring talapagobra. Pangadita mo po ating magpari, karing anak yu, karing apuyo. Ditak na lang mo pong magpari ngeni, ditak na lang magmadre. Tutuwa kami. Deng madre, tutuwa na lang na naman. Munta ko po king Carmelite, alos matuwala, ninong manalili karela. Nya kailangan ni kayo pong pengari ding anak yu, iyan na joking kasalpantayanan. Ilapit yo king nga pong Ginoo. Ditak na lang magpari. Inyang megaral kami, inyang magaral ke seminaryo, may gumpisa kami 7 kapampangan. Iya ko mo po yung mitagan.
nga kumamiro ng misan kaya kayo, baloy po niyang magal ko seminaryo, mig number 3 ko. Ay, kaya bang ng father? Makananong ako number 3, alo kami mo. Burin nang sabihan na lakong diling balo. Maklakong dili, buntok ka rin kaklase ko. Diba? But vocation to the priesthood is a mystery. O ba't ako yung pinili na? Makanyan munan po, ne? O ba't yung asawa yung pinili yun? Ba nang tauli, sisisi kayo? Pibatan yun eh. Diba? So, in pupul, dakal po yung obra, di taklamo ring magobra, anyatin tamong ministry fair. Deng masanting nga boses kaya kay makiabi ko ken choir. Deng biyasang magsalita mamasa ko kini, turo kayong katesismo. Atin tamongan pong kalalagyan, nung nanong talentong binyena ni nga pong ginukya kayo, gamitan nyo king pamanyuyo king nga pong gino, and to build His community, His kingdom here on earth. O yan po, dakal ing pupul, di taklamo ring talapagobra. Ating kung kinwento kaya kayo, ating metong acrobat, metong niyang tightrope walker, mintaya king metong syudad, karetang miyarapan na building, mitaliya pong lubid, mitutul na ring building, siguro matketang fifth floor, o ting lubid. Kay ba't po, albendering tao, lina kadyakeng lubid. Papalakpakan de, lalakadyak yung lubid kasi kaning hangin. Kay ba't de pong pelakpakan na luwa mo ita, linakad keng lubid. Ba, kinangwa yung kartilya? Sibong na yung kartilya? Menabo. Inyang mira siya keng kasumangid, susulong nepo, susubong na yung kartilya. More nga rin tao. Magbali ka nga na, kasanting na, kabyasnan mo. Nanong sinabi na po ng acrobat, magbali ko nga na, inyayta, sa ake kayo, keng kartilya. Amen? Aliwa mo ako yung akakityo, makiyabe kayo. Makiyabe kayo kanako. Anti na mong sasabihan, anti ko mong sasabihan, kaya kayo makiyabe ko po keng apostolate. Apo, nung dakal ko, apo, apostolate. Ikayong ating apo, mag-apostolate kayo. Makiyabe kayo. Aliwa mo kami pari ding madre ding obispo ilang dapat magobra. Balang bininyagan, balang may kumpil. Kailangan magobraya para king ang Panginoon. Dagdagan niyo po yung obrayo. Atin kong kimbira kanita, high school student yan, sumuyo na kakyang parokya nga, Father po, tanang mag-graduate kong college nga na. Aba, may graduate yung college. O, sumuyo na kami, graduate na ka. O, tanang mo pong may kapag-obra ko nga na. May nakit siyang obra. O, mag-obra na ka, tinakang obra. O, tapong maragul na ako, sweldo nga na. May ragulya sweldo, kabira-bira. O, mag-obra na ka, sumuyo na kayong parokya. O, tapong may kasawa na ako nga na. O, may kapakyasawa ya. O, mag-obra na ka. O, tapong atina akong anak nga na. May kaya nakya, pamuri sinuyo. O nano, sumuyo na kakayang parokya. At ako po nga po nga nang Ginoo ko. Ne karakalasangkan. Pangaras king pamanyuyo nakatamong karakalasangkan. Lawin niyo po 24 hours a day. 8 hours magobra ka. 8 hours matudtud ka. O no niya itang another 8 hours. No ka rin niya po gagamitan. Niya churinit at intang ministry fair. Kalwalyo kita manenaya la po rin organizations. Makiyabi kayo.
Sumuyo tam, kingapong Ginoo. At ngini pa sasabihan ko na, masakit po yung susuyo king Diyos. Pero manyaman. Amen. Men for others. Men for God. Women also. O yan po yung biyata mo. Ekwa tatakot. Ing Ebanghelyo ken tutuking Domingo. Do not be afraid. For 365 times Jesus said in the Bible, God said, do not be afraid. Pilanyaldo yung pabanwa, 365. Ang tinamong sasabihin ng Doldo, do not be afraid. I am with you till the end of time because I love you. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, kin Diyos, sigpang mayupayang tutu, ninalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, kaya agliking upaya ning banal na Espiritu, bibayit kang Santa Mariang Berhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos sinubliyang mebie, kaya paitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, baan mo kum karing mabiye ang pon mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubliram yering mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tamo king ginutang Iso Kristo, ban kaya bena makapakirake tamo karing tao at apakayap ding sugat da king upaya ning Dios. Nga tamo pong manalangin, Ginoo katmuan mo kami king kekang pakalulu. Ginoo, katmuan mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Yesus, ipayabot mo karing pamuntok, ming pampolitika, ing kamalayan adakalang karing kalulo ning lipunan, dingalang tuknangan, ding takas karing sarilang karinan, dingalang kapanintunan, ding pepayimbursenda ring karelang pengari at asawa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Yesus, baligdan mong mit mong lunos, ding talasalpantaya mo ngalang pastul, ban mani mo na karela, ding parokyanong alang pari o esapat, pamaglingap, ding siralob at pastul akulang na masabal, manalangin taking Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Yesus, ipayabot mong lawan mo, lang mit mong lunos ding kayanakan, ay alang parasan o alang mamantabe, ding matuang malungkot, king karelang pamagdili-dili, ding sira pamilya, at ding miyabi-yabi, king ematampang pamiyasawa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Yesus, baligdan mong mit mong lunos din kaya kaming komunidad. Pamisan metongan mula, bustan mong tanggapan doring migkamali at matularong lingapan, ding sabla, manalangin taking Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami, king kekang pakalulo. Ngeni po duwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami, king kekang pakalulo. O Jesus, mayap ning pastol, kapamilatan ding kekang alang bayad akalam meging tutukang mayap ke kami. Ipayabat mo ngayapusan mi iting kanakam, at kayapan karing sablang taong mangailangan. Itiyadon mi, king kapamilatana mo rin Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaying tuto. Tanggapan niya siya ning ginuy ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayong lagyo, king kakatam ka sa plala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, kaniting tinape at alak, pagkaluban mo keng pamangan ning katawan at kaladwa, ibayo na sana niting banal a Eucharistia, ing kaming sikanan at layong iatad ing katimawan ding kaisipan mi katawan, itingan puwadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At kaya ka antimuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king ginu, pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. hindi karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiat numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilataning Jesucristong Ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kekang ligaya, at ginawa kaya kami metong alahing pinili, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyak mi ing mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami iba't king karulumduman, banmiras king sarili mong makapagmulala mong sala. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralid ming kekang ligaya, layon makiabe alam tuknang babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kimupaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami daon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi, at bepasalamat siya keka, pirasone, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minungko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan miyo igpang, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapining biye at ing kalising kaligtasan, lain ning pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpang ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato. Bami ganap king lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na, the Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ating mabilog, abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria yung Birhen Indoning Diyos, kambi ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi, mi kakapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginuta mo.
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing kakang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesu-Kristo kaya kaming talapangabos. Ginoming Jesu-Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakpuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Ning ginutang Jesu-Kristo, ing tutong malugod kaya katamungan, babiyanin kayang sarili, ban kanita makapakitulad tamo kaya. Tanggapan tayo, uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat agkasme nga mano mo, umayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para keng organisadong pamakinabang, tukiyantala po rin Asheret, so CGC, nung nukarenta mo maglinya, by the hand ya pamurin po yung pamananggap at ala na pong sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, matupad sa king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan ay pawagana niting banal ay Eucharistia, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po. Announcement po, umunang tili, ako po mabibiglan ating second collection para keng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Youth. So miyabiyala po ka rin youth deti, iting kakatam second collection, para ka rin programa na ning CBCP, para ka rin kayanakan. Kadwa po ministry fair, ngeni at yula po rin boots keng pangachuta mo. Holy Rosary Parish is inviting everyone, men and women, young and old, to visit the ministry fair booths and discover how you can lend a hand and make a difference. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Join a parish organization. Be a choir member. Be a church greeter and collector. Be an altar server. Be a lector. Be a church decorator. Be a soup kitchen volunteer. Be the hands and feet of Jesus. Volunteer now. Be blessed and be a blessing to others. Katlo po Opus Dei, Solemn Eucharistic Concelebration on the Feast of Saint Jose Maria Escriva, founder of the Opus Dei, on Wednesday, June 28, 2023, 5:30 p.m. at Holy Rosary Parish. Main celebrant is Most Reverend Florentino G. Lavarias, Archbishop of San Fernando, Pampanga, and priests will be available for confession starting at 5 p.m. Ating katatawyan po, iapining fundraising sale at the patio. So tilo po kita, magtinda keng sisig bangus, ang pabapong titad. Ne titad. Ena po daya ita, titad na itay na dayang. Uling meluto na. Nanuman po, inga sa sobrami, babiya po keni. Dakal pa po, ing kakatamong kailangan apondo. Ini pong nakakitsyon matuling kani nga karemposto, yapin po yung carbon fiber yan. At lalakota na pong tunggal ditak lawin nyo medyo sasalani. Ken pong babo na niyan sumagid eta kakit ken art ceiling at ina pong carbon fiber. Ngayon ako po tatakot, manabuya, matibe po. Pagawata ng matibe, masanting. Kaiba din pong lawin nyo rin posti, tintang ba yung posti, halos makadikit ken pader, uli pong deng biga tamo, deng biga, deneng biga, makatayid ken posting, mabilog, makatumpak la pala ken heritage wall. Nyanyan po atinong postin kaibat pitay tayo la puring posti. Keni pong kagulutan ko, gagawan dani ing sanctuary, bayo po magnovena, kareng triple fiestas tamo, agamit tanya po ning kening gulot. Kaibat atinang plastering, na po mamalitada na lang, ken pong pamamalitada, emo po sambiento yung gagamitan, lime, api, bang mangisnawa, kaibat atin niya pang samot, uling, paso, pamalbalanding paso niya, panupayayo po ne, malwat ing restoration. Nung mainip la rin alwa, mas mainip na ako po. Pero wala tang nagawa talagang makanyan. Kaibat ing siling na po niyan ing bubong tamo, at bakalya po, steel trusses, alilantaya yero,
O neng may ngalawang na, may nanya po, milagro mong tuto, na alang mesira, tinapong menabuketa, itang maragula precast. Ngani po uling may ngalawang na ing bakal, pagkabata mo po, alilanta mo. O neng kembabo ngayon, dening magubra, mig-back out, lawli pong nakabali. So, etamo mo po lalawan ing external, neng misan masakit po yung magubra. Magkasakit keng manintun, kay ba't nanita paksabyan nyo largo, pakontrataye, kontratande, pibabababamiya, magpakalunos kami, na sana'y babaya pa, uling alang masyadong pondo. Nyayi kayo pong yapasinaw, sumawag na kayo. Dinanda ko pong verse keng Bible, ne? Luke chapter 12, verse 48. Ing ninuman mi dinan dakal, dakal ing mayawad kayo. Ing ninuman dakal mi pagkatiwala kayo, dakal ing pakibatana. Gusto pong dakal ing miyabiyake kayo, dakal ing adwana ng Diyos. Adustong dakal ing mi pagkatiwala kaya kayo, dakal ing pakibatan nyo. Amen? At metong po ka rin sinabi ko, when God raises your income, raises your profit, nung magobra kayo, He also raises your standard of living. Potang manakitan kang dakal, itas na yung standard of living you, but He also raises your standard of giving. Amen? Do not lalawanin kaya kayong babye as an expense on your part. Lawen you as a blessing from God. Ngananing Diyos, 2 Samuel chapter 2, ing Diyos malyari na katanggawan makwalta at malyari na katamong gawan kalulu. Nyay kayo pong miri ng dakal, lawan nyo, ing Diyos dininan akong dakal, sumawag kayo. Balenin na po ng Diyos ini, sopan tayo, ikayo po yung panayana. Amen. Talakad na po ring tatang, bendisyonan na ring tatang. Yeah. Siguro din babae, tin mo na naman tatang ka rin eh. Single moms niya po. Pangadida kayo po, kay ba't na ning panalangin i-bless na kayo, ring MDC, ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. manalangin tamo, oy paming mayupaya, inyang pikalub ni Yesu Kristo, ingke kang kabubugtong nga nayanak, ban maging talapan nadbus miningyatu, birian mong pikatiwala may lalang ning lugod, apa maningat ng San Jose, ban maging kayang ikpa ketiking yatu. Adon ming bendisyon mula, deting tatang, ating kong amitipon kaniting banal na Eucharistia. Pagkaluban mo lang sikanan iba't kingke kang banal na Espiritu, banluguran dalang mipnong katapatan at lugod, ding karelang asawa, banitaguyod ng mipnong kabanalan ding karelang pamilya, at ilayng maging pialimbawanan ning mayap apamibiyebye Kristiyano. Gaganakan mila naman nikpa, ding sablang tatang at yuking aliwang bansa, magsakripisyong gugusal magobra, bamong atustusan, ing karelang pamangailangan ding karelang pamilya. Manatili sanang tapat king karelang kautusan, king kekang kautusan, manatili ka sanang tapat king pengakuda, king sakramento ning matrimonyo, at ilisyayo laking nano pa man sakuna, sakit at karokan, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Bendisyonan niyo po, ikpami, tsukabanwa, mi sambaning lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuanilog mo, kaya tisulip antibanwa, Ing kapanan mi king aldoldo, yam kaya kami king aldongen,
Ampon ipatawad mo kaya kami din sala, mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing migasala kaya kami. Mangaya mo kaya paisal ken tukso, na naikabos mo kami kin sablang marok. Bapo Maria, mipno ka king grasyeng inginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babayit, nuwan niya pa naman yung bunga ni Atyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ng Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Timoing sadya religay, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman king alananga. Amen. Karing tatang, maya po oras po kaya kayongan, king sakripisyo yo, king kaya kayong kapibabatan at king lugod yo, king kaya kayong asawa at pamilya. Ing nino man mi kasala, meto nga tatang po tang mi kasala yan, adway o atloing kasalanan na. Kasalanan king Diyos, kasalanan king asawa na, at kasalanan karing anak da. Nyayan po at ang maging unfaithful yung lalaki, eya mo may kakasala king asawa na, nun king Diyos, king asawa na, at karing anak da. Ante mo rin king lipunan niya po. So kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad kayo po ngeni, palakpakan talo, rin kakatamong tatang. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimuri, at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos sa ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daune, umeta na king kapayapan. Salamat king Diyos. O Tata, o Windu, salamat king lugod kung tutu, ekuwa kaliwan, inglingap mo, makatatag nangan keniking puso ko. Agyang madalas tamong mipagtampo, agyang eku sa sambitan, ing lugod ko ke katuneya o Tata, ing sablang pagal mo at sakripisyo, nang katumbas inganggang bibye mo, agyang pakakaluluta mo, ikaing inspirasyon ko aniya, lalaban ko king be, inganggang tiro mo, memunga ka na ko. Oh Tata, salamat to Windu, kingalang sawang masapal mo kanako. Oh Tata, salamat kung tutu, pekiyak juan meng taguyot imbieta mo. Maswelo ka kaluguran, lungatin ka pang tatang, apag silbian, luluguran, pagmalasakitan, kabang mabibiya pa, pagkaluguran niya. Masakiting ala na kaping matuwa, magsisika od emugewa kanita, ala na kamo nga gawanon ingkanakan mo niya, anya ibye mo na kabang mabiya pa. Oh Tata, salamat
salamat o windu Kingalang sawang masapal mo kanaku O Tata, salamat